ekero nkoreng'ania ebinanyore tororo nebinakorire esokorora kwane endoche ng'anakorire buya kabisa igo ekogera ndoche ng'a biri ntaraika gukora kubwatekana na binakorire abagusero baminto ekero nkwenda bono kubiyeresa kera nkwemanyekanare nabo ngisanirete ng'a ebyo na bibikogera ngosaba bankonye biri ntarakora kore gochuzi mbya mwana morali. Asante sana. Shaka hauna kukocha sekretari sana, lakini wakati narudi kwako Mheshimiwa Cliff Muma, kwa faida ya msikilizaji na anayepiga kura kutoka wadi hii ya Bogusero, jitambulishe rasmi ili akufahamu wewe ni nani na kwa nini unaona kwamba wewe unafaa kuweza kupigiwa kura katika uchaguzi wa Agosti 9. Asante sana Mr. Brian. Kwa majina mimi naitwa Cliff Mca na ningependa kwa watazamaji na wale wako hapa niwasalamie Bwirire. Asante sana. Mimi ni mmoja wanaowania hii kinyang'anyiro cha MCA Bogusero Ward, na mimi kwa majina ni Cliff Mca aka Miracle Baby. Mimi natoka kwenye minority group yenye wanaita kama Bagere, lakini mimi nimesimama kwa sababu mimi niko na uwezo ile. Ya kwanza, mimi nimesoma katika shule karibu 3. Moja nilisoma Mca Primary School yenye iko hapo ndani pale wanaita pa Bagere. Nikakuja nikasoma Musuchu Academy, nikatoka Musuchu Academy nikakuja nikasoma Matieko, nikatoka Matieko nikaingia Royal Mixed Academy ya Ukirusi hapa juu, alafu nikatoka hapo nikaingia Kisii School. Nikamaliza Kisii School nikaenda chuo kikuu cha Nairobi kwa kusomea Bachelor of Arts Political Science and Public Administration. Nikatoka Nairobi University nikaingia USIU. USIU ni United States International University Africa, ambapo nilisomea Bachelor of Science Accounting Majors in Finance. So wakati nilitoka shule nimefanya kazi kwenye kampuni ya Auto Express hapa Kisii. Alafu sahi mimi niko na biashara yangu yenye nafanya kazi na inaniletea mapato kidogo. Kwa Bogusero mimi ni kiongozi. Hizi shule karibu zote zenye nimesema mimi ni kwa kiongozi. So just because of time maybe I'll say ya kwamba kile ambacho mimi naleta tofauti na wengine ni kwamba mimi nimeona poverty level yenye kwa Bogusero, na hii poverty level na imbalance distribution of resources ndio inanifanya mimi nikuje na niwang'ang'anie hiki kiti cha MCA. Asante. Asante. Unaposalia hapo tu na naomba asaidiwe kufanya microphone vile nafaa iwe. Wakati swali hili mweze sawa. Swali hili nauliza yule viongozi ni wale niko pamoja mwanzi, wakati naanza nawe Mheshimiwa Cliff Muma nikija hivi kwa dakika 2. Hebu tupatie report card. Unazima tu. Unazima tena alafu ndio washa kwanza. Sawa. Hebu tupatie, unapoangalia wewe umesema mkaazi wa eneo hili, hebu tuambie yale ambayo mawili matatu umeweza kuyafanya hata kama ukuwa kiongozi katika ngazi ya MCA ambayo unaona kwamba yanafaa anayepiga kura kutoka wadi hii angalie kwamba niliyafanya ya siku MCA, lakini mkinipatia nguvu nitaweza kuiza zaidi. Kwa dakika 2 hebu tueleze ni gani hayo. Asante sana Mr. Brian. Kwanza kabisa ningependa kurudisha watazamaji na wanaosikiza radio mnamo mwaka wa 2020 wakati coronavirus ilikuja,
Hapo ndio wakati mimi niliwachishwa kazi katika hiyo kampuni ya Auto Express. Wakati nilirudi nyumbani, corona ndio ilikuwa imeanza sana, na mimi kwa ile mapato kidogo yenye nilitoka nayo na nimefukuzwa kazi, mimi nilichukua hiyo pesa na nikaungana na mandugu zangu na tulitengeneza masks karibu 11,000. Hizi masks zote tulidistribute kwa hizi centers, I think zote Ruga, Mosocho, Rio Toigo, Nyaganja na Nyamatuta, na hayo yote ukiona cha ukweli, mask moja wakati huo ilikuwa inaenda around 250 shillings, lakini mimi kwa ile mapato kidogo mimi niliyafanya na nikapatia watu bure bila kulipa kitu yote. Mimi mwenyewe wakati kumekuwa na floods, mimi nimetoa pesa yangu kidogo, nimesaidia wamama kujenga nyumba wakati floods zilikuwa zimewasumbua sana. Kuna bridges, the foot bridges zenye mimi nimezifanya, hata kama sio mingi sana, lakini nimezifanya kwa sababu mapato yangu, na mimi najua ya kwamba hiyo ni kazi ya MCA. So mimi nilikuwa tunaifanya kidogo na ya kufanya watu wetu waishi kwa maisha mazuri. Asante. Asante sana. Wakati nakuja kwa Karunguri nase mheshimiwa Richard Atanga asema naye kwa vero MCA bona inde doera sebi bibiri wa korero rote na bona bibwenda tende pa kwa ili bagari ya kabere n'ibyo tarakora na mbere byewe mbiye sana omoraria ekerongo sababu Bogusero oborayiro buiga ekerengo kiubutaka nigo kiarenge iguru igo kangoswa nabona soete nikirenga kyo kugenda gokeania obutaka na ekero tokia nikiarenge nkiani obutaka na igo ngachora nga nkore kindi yonse keranyare gokeania ekiwange gikubutaka na ekirona bibe kansese bintu birina tabetengo chokora egento na dikirretie keranyare gokonya obutaka obuiga bwirane nsake ni chipara igonka sakoros chipara nibiru maine ase egwodi yeito eyibono nkora ase chisabukesoninye nibiru maine kesabukeson narosi weta chipara isato chipara chigweteka egere kero kwarosi chipara chiga nigeminiti nga ebintu byose no bikubwatira separa ebe n'amasomo ebe n'ibyasara ebe n'ubunyagitari ebe n'uburimi kugicho separa buya ekero nkuriye bikuba sensemo ya mataria santa na rose chipara chikubwati epara nere kurwa eroga yatia uchikotigoro epara nere uchakero ngija ya unjukana na paka sori epara nere ekominyoka kisero kengeka epara nere mata riverside ekogenda yakuna santa moyo epara nero nyamagoma gutira ekine kipara kitari gweteka ekerongoswa lakini boniga abagusero ba mitungu cietabare na ikimama itingana chiosi ekero gocha matieko na nyoreke para ya igwire no mwisimi wo mukuru ariko rukunyasarandi mwamurira nyasarandi nchomo nyene nanye korete mentine sindia abamura baito bechipiki bakagandara gwita amatia sesa location ya matieko para nere kurukunya bigena matontera pari yenye rosete kabisa erengiye gwete ketare gweteka para nero ekurukufena sie kumnya ko chimugo iganya rosete na nanya rosi kabere para nero chipara nchiro chiwete chiro ime chiro ya ito ya Mosocho na bekire kabere nkobe ko moromu na beka makerore sindia mona sana igona ere tinibiri choka kimbi mona so komenta tikana ndio kunenga usokulige libigege na rosi to chakere para mane yego trimboka iga senda jera switch matrubi kale ko gende minyo ko chiraria pwende nya mausi pare ye ko genda pare ko gende bangura pare ko genda pwende tatebe sendi baribara kumnyoka yake adabaka Mosocho mate tikantikira bese chichaga bunge atakanga
draga sublocation na arosi para ya nyanjogochi na arosi pa sorry nyabere tani nyanjogochi Kaminiambo para ya Kaminiambo ekogenda bakarikenye na arosi ende rwete ratanie kagenda bakaria Mose na arosi para ya Mugeni Gotira na arosi para yebukia Gotira igo ekero mukurikire chipare china n'ikindi nchiro asinge chiti santanya ro kwana igana nchore tenga ndo chipara kyari kwaro chipara no mwari muri kugenda sukuru gato kaya kabira tabu ekabire kabune kyako era mwaka ngosabanga nyasai se bonje na inde nchiro ndikareti yake feeling ngangengwe ndamkonyoro sabo kusera egera nyora ya beli biyasa chipara ndiya mama. Alright, asante sana karongo cha sasa mheshimiwa Abuga ne batora ba kumsiye report kadi yao na kiego soma ni kwate max yende via mono morali agente getanga o mtagete kwene leo wage 09 ya kabiri nambia kuchakira kabisa Abuga before ntaraja kuriyo bora iwa Bogusero na bere kokore bintu bibiri bitatu mheshimiwa watanga otebere ngana abetega korosie para lya Mugeni Gotira lakini initially kuweka sako rumalia tom epare kogendera gange school na bere konyaro sinjibika through my money tukeriya kabere na train ile bamura wetani bane bari chintere babonira oyo mari kiruguru umwana okurunya ganja okurugatita onye project yane na train dio bantereba oyo ndino mwana bolero okurumatoke nero no monterevare okogenda one of the politicians sit down monto ndo badato akorugo chofre ratemo okogenda implika kwa musocho ekirena arulense meeting nyaro bwana boss. Yes eginta que tengo te van kiringa tuabere togo konya na 70 binge mo especially mnaone byombe bitu bya Bogusero chi welfare tuakonya nire nda process yo for kitend tuarosire byombe bitu na bikoreire mechango imanya tinge byombe byenge bya gendre through me tuwate kyombe kiriruma tuwate kyombe from Matieko ebyombe nebintu unabona recently orochendore rwakebabe rwabwate issue sana via mono more enagende tegaria twashirikianite nkagerete ngorocho rwochaga rukorosu very fast ile tokonya bantu baita manje banyare kunyo igorende ontagete ko bateri na yibe na chance ntonyaro kole binte binge tokonya bantu baito tonyaro ko busiko taka irinde tokonya ni one way or the other. Finally abana baito ko gende school ikirege ntekene tuwenda okonyera uno Mugisero so that is why Abuga nachire ngoteba nanje uno munchino wechipara twabere tokokonya unaone para ya Mama Diana ikire rekorozi during the tukarichimu ninche na adelete para uno munchino wesaidi gorende onta de kwate if you give me a chance ntonyara kolega siamu naine na ende tokore binte binge because one on what the full mandate you can make sure that akonyera abantu baita and I thank you so much Moralia nitegete kuganiria. Thank you. Alright. Asante sana. Ngoja mheshimiwa Oguntu kwa vile umo kansela kwa kwenye serikali che county Tanzania kwa chikocha ni kwende yamo mayo komenta ibere ko to report card yao aso kwa isato. It's okay. Hold on. It's okay. Ko libinde. Ekero kokonya kwa kuligeria bona Bogusero ise each county nyakoro marengo na bakasala kogo intero yakoro ando nyakoro na so yegose asube kero bigo to erania report card yaona so ya mwana sana Moralia senyecho njono nda report card yane uno mo counselor and I'm happy our the ones pay my money counselors were not paid but they were given allowances. This wearing Mboro, at least Mboro, but very minimal Mboro commercial expectations because that was county council and this is an autonomous county government.
tiranda runanje mbone kadiane briefly nje mbone ngetaba kusero bara wago touch. Number 1, Bogusero wate chinya gitari bere Raganga na Mosocho dispensaries. Raganga ya gajetwe na the late Dr. Zachary Onyonka, God forbid. Ya kabere igiaga chena Gusii County Council through European Union money. Kiara County Council dara kana tibesa tora gachene ekoro Mosocho dispensary. That is my work. Elia kabere Chibridge Chion spiririkara wanto bari akaiho monto utambo kukologanga uchimubwe bakwirana banyora otereri yonchire roche. But since now sati Chibridge sita urocho ruwa Gusii na isano ga ni chinde kiregatima kabe kama soro kama kon kabisa, that menace is out tidaraje china roseti chichiro echiro ya musocha wanto bari kwa chinenise tokagenda tokanyore shirike koro kushoma Nakuru tokanyereta ekala cha Mosocho market as it is. It is a market standard o tumeketa tumeka bobya because the county government teranyira nkaruo nkaenda Raganga echiro nero ya bege to 1969 nabagaka bali baitu it never operated paka 2012 ekarona chieto tokanyeirwa 2010 tokagenda tokansabukwana 2011 tokanyeirwa anaye abantu baitu baro nayo bategera disco echire ya ese county council tuanyetirete ali up to this time no ere ekarona ati in place border konya chiache. But I want to say ndio awate border shed even one, lakini ekarona ati in place ngabeka the first border shed in Kenya in Kenya and Mosocho nyarengo aliyesema this is the time wacha kubeka border shed. Amangana school abagaka mbare kunyanjo cyari nyanjo is primary school ni chinanye chagete mwalimu alengo yo wamanya kariba side mata kurwago county councils ndo batebesa turaleme gahe biragikana ne biragitachi kwerende chipara, but we were doing labor based twakobeka chibesa twacha twabeka abantu bakirema bakirosubya bya bakiticha twaba chibesa. Those ne chidoche we can't mention chidoche toroseti everywhere tidia chidoche chyanenda county government yani county council na kwa dana ebinte binge where this time we have the ability to improve kubesere kiara lilintu awanda besa. Now it is an autonomous county government ila sorry power tunatumie tokore vitongo cha kurwe the manifesto yane, and I think I will mention what I really want to do for these people. Pia mwana watu wa mimi ekatocha somo heshimiwa bwana kwenye the same question na kie report card ya kusoma kusema Mbiamono Brian ina kawata watalitanga just a bit because heshimiwa at least you mweke chisimkeni play mode the waves Mbiamono Brian inche ina tawita nabet apart from being agriculture nabet Mosocho takelon taraga na hore diploma ya kasomia watu amangana yobole ni obiya ega kiyo ibona alege chairman ya abantu alamba abote chele St Patrick's esukuli nja gitire around igo ya gasikile Mosocho division ngaje get around ngakilinde kunga income charity activities amono police chombe twakana mo watchman de gospel chisi ya brother togolia twara city school esukulu ikawa manage the best money school in 2001 ngala chigas kianda in the history of St Patrick's corona retore committee ya koraba kabon aya ngatia ya kororo aya akakora akaonyancha kwa ndaya kodera this year egendo gya kabere akaona utenga chosoma kairana bagante kaire abana inchi bagante kaire school mu Mwanza Academy na bere manager Mwanza Academy for 17 years na abana basome kurwa management ya Bachechi University oyo monara aliosomeka mwanzo
ojono mwanzo obiku mwanzo bono
Bogusero. Ndio tukaendelea. Asante. Yeah. Ngoja sasa Mheshimiwa Mecha ribori elio ngaki report card yawe kunyara kuba keroso. Biamo moralia segincho ribori elio amontere abana bora lanche batelu skokanyenya. Nitanga niche Mecha ase matukaja make na vile ngokora amuna insurance kuna cha pepe unamuonia oikabna na kile paka na cha ukora kwa branch manager na kwa microfinance branch manager so na vile ngokora na ukini kama jire yuko bara ibane kwa ratano kwa bia oikabna na chukuli weke ase kama ni chama nyene lakini wana tena uchukua kabla na vile ngokama na hange na wewe ya school yetu na walimu kuhakikisha kwamba masomo yetu ndiane na vile kushikana na kwa motivate na ukakora na mbia wao kwa wetani hapo na hakikisha na school yetu na motivate ya wana wajia na wenyewe kakia kwa na kaya lenge na kishenga na itire michiga na ila watu sanitizer na ila watu maski aso kwa nyama wetu ni school wao na itire na kwa nyama wao wetani hapo aja asekuru kenyoro unabona tugate bya magama sokeria na yerosiri abete na boy na abete darachiria ntwa yeroseti aliyamaligi na boy asola kulia chuti ntwa repete darachiria kwa yenderweteka abana bagweta bacho skuru bakoraiko na wetani boy na bele ko yana skuru cheke kwa tokomu alimo matona madia kusakolia wazime chango tukopata ndeke yoralia tukada shule ya skuru ikoira walize kwa ndaribia ande otachi university ya ikotokonya tena musumale ramaya na encheme cha boygo na beire nkona inde okonya asensemo yogo na beire na bero chairman school awao na bono ke kano ibacho ngasabakwa asuba ebwana kune chairman school resepti chairman na bere ngokora biyana abana bagoteteria yuko korkinga ninde nemboyo borai boranga bokonye society indetya borabo wetanyamo kwikabona ika asaiga Bogusero na konyira abana Bogusero abagosoma abana emerongene noyomo abana batatu bakore form 4 bonsi university baguchia abana bane ni kwa form 4 abana bane ni kwa form 3 abana 6 ni kwa form 2 na kwa hiyo asomwa kwa 2022 sasa na konya ni kwa ila abana emerongene na babere kwa Bogusero ga asekarazi ya form 1 na inde ngaisende ya senkolingia nkaira abana babogeka abana babere iboso mwako yo kera 24 ikabana abana 41 na ile once by extra county schools chile na national schools access school fees kwa 40,535 aso mwaka iko kitambe miaka yonso na ina na bele kokora na inde ekala kuligeria nimbwate embeyo konya manyina abana abange bobate mechanda sikipata certificates na konya buli abanga ko baservosa na ndabashurikira abana babate byombega na baba certificate na social congregalia na baligeria social service na ba certificate edidebe konya kwa kisha bekonye ondiwensi ko bawe kasi nde utakonya konya ko bange ko konya asikonyara edidebe na bali bamanyitini bato umanyake zalichikakeyo na bale konya abantu beta koti kushubika kubato mchando umwangonde na kora na yona konya abantu iswikira buli bato kwegena ngekere kuligiria na nencherando chukuseba takoyo ngeguli baga ninchenda kora bya sawa bonsi elinde tokwedere na ndenyo ndo kanje kora atakeire elinde trawedere tokonyene byo mona sayo moralia era sore. Alright, asante sana. Mwancho patikira nitogenda kwa chire ya mase mukuru wa somo bugani Westin kutoka se wodi ya Bogusero na aba bali bakuru wandekiro kyobo MCA se wodi ya Bogusero aseme saka ndonero Mheshimiwa Simeon Mecha kurwanda gotera zeke make UDA Mheshimiwa Michael Mekenye kia magia PPOK Mheshimiwa Vincent Abuge kia magia ODM Mheshimiwa Cliff Muma kurwanda gotera zeke make UPA Mheshimiwa Richard Atana yubekoro MC obona sewodi gotera zeke make Kenya National Congress Mheshimiwa Machuko Menyo kurwanda gotera zeke make Wiper na bego Mheshimiwa James Okutu bego kabiro mukansela wensemenya kurwanda kero gotera zeke make Kenya Social Congress kero tukura na asibodi na inde abarai lakini yoranga mwancho moligeria na bokonyera kwa utelikira Vuna TV gotera ya somo mtandao YouTube na bego na kutelikira SMS gotera 0706102102 abono tokonyara kwa bato ko ira feedback ye ino nende yoranga adosi asuri mena isiko ya Kenya neba ngora likense moche China America
chingwani chuo chigwatie masemo wetera YouTube na wetera se website www.radiovuna.co.ke. Tunakwenda na sifuri naenda barai ngoja kama naye mheshimiwa Mecha chia jenda chia onde kitonya nakopa koko toa kingo to chia jenda hicho ndike tanda ko cha kelio jinga ikina kio asebono lioti aiga no musumali obetete ka Bogusero asebono ba ye betere tinga nicha baga nitibona Mecha ndara bweni lioti elio magocha konya ko bweni bitone bibido goto eresa asechideka ngoba kiroyo mochideka nyinye ikente kelene kelikero machanda so ngoro Bogusero umagoto wachi ajele chichinde ibere isa to jiko kwa tekorose karibu bia mono mwaja ichebuna simyo necha chia chenda asabona usama rane ditangani amaroro muchando Bogusero nejisemi semi chiga echonda getechire meja seitaiga ejinde tu abana beto basome bakole secondary bia college bia na ine logende ukabakole onsuya na dinde bakonyeke banyorasi bakole na barabo egeto kende keto chande toigo chisemi chiga kichirengereti onchirengereti nga tonyo ali school cheito chiro swibra zveisidi bia abantu baisidi barosubwa bekoro na inda edinde bikonyakonya kwekeka bia nabo igo ekerana nyore bakalia asebungelia ningire mswadoro era konye mesara y'abantu baisidi keje chingamono noko cherero chicho cherero mbego sukuma chacha mapema na bagutoro mwe kwatokonyera abana baito nabo igo nindengereti nga semicho ndo sirso center sitoga abana baba kusoma bakonyeka asayo nabo igo ngwate benga la mache estima na utara tuweza chi biranga libinu nuwa tichida kabado isato watara tuwe bakoro kuna kwa watara igogo tebanga umuchando mwanenu uri Bogusero nijise igo abantu batasometi exactly jise miga what is the problem ndiya mwana muralia ndibeke bya umuchando leo nelinga abantu baitokonyera kwa bakolense nabo igo asokoligia kwakana ekaro ese skuru nigekobanga nilikasia nkomu anno konyora ngumwibulia dibakonye taikonyora kwa rambalia ayiro mwana ase skuru ande anene aranya sara gelibera mukonye ekora bana baitu ko moyo swako konyamba korabia nabono nigo abantu baitu bwato butaka boligoro ekora taikonya ngira bana skuru mata yo kusoma lakini konyara tikoyo ekekora ngandigenchera elinde bakonyera abana aba bagende skuru igo na inabo asombe lakini tutorasoma wetu ikere tunachisemo chinde bia mwana muralia right bia mwana muralia chenda yende yana yakabere ona abodre ngantora bangene metungi elinde mba machama yokonywa ayande ayachinsoko kusako paempa kupamdu kubyaiga elinde banyore anyachika chikia bakora wegazi chinde bakuno kulizo chadia ega tujya kabere bigona nyorenga abantu baitogaiga mbarengalete babweneta kokonywa umuriro simateye sita elinde kroyo meso elinde tokonye etoburabu asisito gaiga ega tujya gatatu bigona renga chipara chito chigorwe chigwendere unabona chipara twaze chibechire chibwenda kuigurwa manyo mushiri watanga watabanga kolze akene tichirakolwa ebanacha to igora tiyo chozukubya unagenda chintu itari guchiguru chonsi na sitaraba chiroso togwendere kira chirochi egento kende na ndatokoteria ningende koenda kwembawa abasaye nabangina asochumi yabebenginya banyole bawo kabete nengere etitebe konye asemambe ryo moelyo chiye itari cheito ninganetie chitibitora maliyokobya nabukore boronge bwikira abantu baito anyena chabe bakonye kokolera ninganinga asese mu biashara abantu baita abantu bakora biashara bakora ningani ko bwatanya bakora bibya na nyine sisi bya bomba rwande bayo chinkake abatanya wakana nindigi chiranda bamentere senge byayiga bakalereze zimba usumbuliwa banyana bakora biashara yawe sencherengiya nabo igo bakora n'abantu baito bari kwemberamo igitabwa seita Brian amuralia seita abantu baito kwemberamo banyo umuntu abatindiro gwatenkore busebya elina ko nyabandebe mumbia mu Brian ayina ndagati kwa bana barasedwa alright asende ke montara nda so menyo kero mutigara sole bitombiro bibente tobeke bya watebiro tete ko tora Bogusero abangina amache emetwe timajeti busina sempre what do you think amacha wento ko muchando Bogusero ase tokonyole fura every time secondly ngwate banga chipare chiyo muchimo Richard atanga oteba njira forward maybe tobeke bya igato ngaina
giagerege bineti from your statement itibare chimishima Richard atangale gotwesa okoranga igoyalenge project mbia mono muragia chakere getangania amachaya isababu kwa ngore utusi tutoranya umuntu ko conserve amachaya bya murayo rali nchira amachaya conserve bya so that ya tumeke keke takire okonyora ko yana so sa takanyasa kucha iko ni ndi cyangwa concept bya nabo cyo soko cyo cyo bya ko sebe simakere mu eti amachaya aikira abantu baitu Oigo, dico che spara, kuna bono tu gate para kogenda mati dia mama Diana ya ga nyasi mati nyango singo nyazrandi pale dia nakoba na bale bako bomba batake bani wete ni go esarigete muna nyemba ono bone na kwa moro na bantu maso na bako ticha ige pale iteraba so kwa dia mako dia mugeni ali sko pale dia tera iguru dia twende kuiguru kera ya se wakna inche ndo ndaka de chiguru dia pasi se twende kuiguru tera iguru ke ta yo ndo kusuma chen chiguru ego nta to ta pale ngana sare ko raigeti abo na ko nya atleta gete o yora asme ko tani abo aja satige nchiko endelea gombiamo yora asme aja satige lakini teme sumo manake biamo para Sawa, asante sana Murai. Ekero okubwata microphone yuna inde kurwa swikara sete Murai omenyo kaite ekero mugukwana kanda kukarabu karet o kabataka wakabana kawetaiga nekero mugukwana kwa limi. Sasa kero kwa limi kero mugukwana kwa magoki. Kaite wana toiwana. I hope it is clear to all of us. Wakati tunazungumza hii this button na yoweka inawaka wakati nazungumza unaizima think then we'll be together. Mheshimiwa Omenyo cross ikansete omuchando monene oli Bogusero no rioyo omago tutebye kya agenda chinde bere isato echo bangerete omugusero asetide kanya chirabasyo mbia mono mwaria ngagito muchando monene indubate michando ibere iyire menene lakini mutanga ni nesemi ama eno isekoliga libuna bono nande nabatebya abana baitu so itobukisere tora banta bataka kwa makonyoranga chipasari che ward nchanya kurugo for the last 5 years dogete kerengo tala igano yogonchukana ipasari yo moiso igona tebeti gonga umuntu witega ngo rubutuke oyo lengo mu MCA oyo mukuru igo chipasari che county government iko chiwetera so mu MCA oyo wenende gochirwa equally. I've been doing that in Nairobi as a committee omurai Simbarati na onda as a committee na ndima na kitogo chipanga iko chiko bwirwe tigoro tari obisi ko senyomba mu muntu so by so doing dole de amare amara ya ruguru tole nde kusiga iga iko to kunya America abe wazi to abana bantu bedo chipasari iko gonche ngeti woye form ogendo ichurie onyera ni obisi oije ngeti woye check no matter nanga yorwete asengenjo kero mwana na ale supposed to go in school egento gyakabire na amache nabwate michalo ngaide kuno ligere saita ile bituno aina banta bande twagachire bituno igoro kwanya ale tokolia amache go chinsema ateroje oro gutira bagine kero boguti metungi ekobigasieko na inderende kwanya ranga bantu ngomi abari igenge ndogo chigokora chinsa mochi school na leo na mmoja chini igore bitunu igoro eto drill boreholes eketo drill borehole amacha ya mago tuli kuchimechi lakini mjego nda bengo ya meka city junction abantu batachira amachi ku junction ayone kubwato uko bwe kwao musa amachi ku chibuo free of charge egendo yokora akore negendo raruke keigo kyana service kisimakiria egera abantu bitwana konyora amachi. So that's another thing which okora ekena na ndoburai kodugiri yasenye njoburai buranya sawa okoro. Alafu we have youth and women empowerment. Una na batebiria se youth na ratebiria se mwenye tournament na rodinga inawezekana okonya bamuraba ito bali bate talent ine yo mupira bachiese bali abantu bali bakora comedy tuko baruka abakora comedy yani drama chiko so chichukwegia na bali na roba kwete banyonde actually Bogusero mtobwati
enyumba sibarakorera amasoesi yabo asokwenda kuba entertained. We need one asaba kisero bagocho man that's a talent and dance a living to the youth. Igonto kwenda to barosege nyumba asibakwenda bakora amasoesi bana kwenda teja abantu baito egere nabaro bayimba banyori gintu bakwira nyumba. Ndobwate library actually nchema tenga na somete library ko yaringi inside ga ikilisia yaringi no mu prada otobikete library ga yakango bano Bogusero yito ndobwate library tubwende konora library era osigwe ebe kwibitabu abana baito bakogenda kuyi bakoreki basome naende egento kende health facilities inchirese una nabateja tubwati level 4 hospitals in Chia Bogusero ward. Igo ndogwende kona twagacha singi they have been referred to the county government yego under the MCA toro sichi nyakitari cheito nyakitari nere nyamagoma ya gachiru halfway momo imana tebanga asia ikeire te under the government the national government one gire under the county government ne nyakitari nere matieko ni wentera osigu one gire nyakitari nere musocho nyakitari nere raganga it's just kibanda yemo tokobanda gutwara ne mochari in one of those hospitals egere na toko na robo kore liburangi gaito la menda ka kamo igo street lights echigo chikobe kwa se government ya negere na nyo ruburai under my leadership tobe kiti street lights asichipara chichiko soime ko se lami na genda bosongo bali angabolia chichibire bitabwati estima ngatewe bi they are in place na inde barabuka kama tena kiwago panga segenjo ya project inaendelea ita project ya mugao chikobeka lakini street light ile gasiane. Asante sana mbona kani cha mheshimiwa na hiyo moja na hiyo msumario betetega Bogusero okora wemia omago swase cha jende chindo mukate bikuza to asekide Veamos raya bro ele da jua pero ne como ele da kana ne chana da Bogusero nege de korokwa obomo ekarutu ata kurukare Bogusero ga kwa divided elinde abantu banyo chikura chichine kuri Bogusero barabana batanga kana kunywa magwa kona relax yabo kona koragira ege ndo nombono na wanili na rosi de kwa Bogusero 24 ikareta Bogusero amo de tuwali linga ingie kona kunywa na tobada stoko nyora kuru na toko to chato chamo toro sienibo toro to somia bana to kore de ige kana ase chele ane it's a unity yo Bogusero elinde tuigambira ntokugambira kuba external egento gyakabere amangana masomo munabateba kierega national government ndiye kunga abantu balisomo singyo ko munzanya ndote mbekoranga abalimu aba bakosomia nursery and pre school bali be county bali ku permanent side de bora kolega singia ende wanyu achwese bakwa kolega singia ko bande karole bia egento bia gatatu ngerina Bogusero ntwendo bantu marikiri bati batu arwania tokarozu de perform mekali cover bantu so bari tse county ito ntomanye ngabanda batakolikwa no nyomo simu atanga na atema kali ko moberega into bwati ko mabaga mange kera Bogusero bali kwe ntoko ligo to bero wochaga igonga egentora kale kelinga inda rwane asoko nyara abantu bali kwe nitaka abantu bali also chi institution cheto abantu bakurisiko bali kuchia account sikrati ine kerengendo kurisiko ya Bogusero siku checha Bogusero takaleito amabaka itonyo wara abantu baito bakole elinde banyore asaba bakole elas pia national government ora chorumu MP ni mo igerange mo yabereri ndore ngandero toira mababu cha Bogusero kaya ege tokia gatatu inkelina ekiato tatetia ge amangane gas egiakane injeno agriculture ni mansawa kumugore county government ko tikwenda bocha ya hora abantu chia bukado lakini abantu bakora procurement na procurement ya chia procurement ni takebe ko motion procurement ya ko agriculture
kegera kachika ngoba de chire alive chinyenge chigo chika muri chomire egento kende kerina chitenda nimbe ke motion parliament yo batabunga chitenda chire sub county sai that moros chi company mosa private toga korwa talinga chire ali town egaba ne bwate yo egaba ne bwate yo kachitenda ko kara yiga na bantu baye echichega iga elinda bantu obotenengu bore tuga iga igonga ebinte binga bya finance bijaralia as sub county egento kende go tana amangana maji pipe nera ereta maji bakegaiga omwako mutangani pipe kurekenya matuta bona bantu basibira boka oyo kabiri ekematiako omwaka ogatatu egende bakaraganga elinde abantu banyora amachaje na barabo chinsoko chitu amaene otukana rostinge atangorosi patie problem ile tali na chirosi chikorosi bobe abantu bali chibasi ninge batumia chikoro chizo ni ndore ngenso bakorosi beyemo ekorasti for long ekorosi burungi chipara chitu china chiusareka tutaitoro spachingia kiegera iko chikorosi chako kamera mwake ntotakio ni pare ko siaro sigurimo emiaka 5 tali korosi ya mententi emiaka 5 etayo egere tokende ntini na akole biashara matuka mangi nimbe kama ndo chikuru bakole biashara egere tekio moyali na bateba bra ni bright nkelinga inindete ebibeli chiao kado chichi nene kera toira kwelele airport ya Kisumu abantu osimeka ishide choka chesani Bogusero gereri ndia sana samana mananasi nindete ekwende demonstrations nkwaba ni 20 Bogusero ni ebibeli 3000 kromo abwa korosia kera omotie akonyama nasi 800 on chibe sense sini ya 50 igo mundu yakonyera 40,000 a month na ine minto ndo CBT na ngocha akali dunga activities academy alimatiako elinda abana banyone chitare chia bamwe kawaye ndo matare training asante sana mara kero kocha sole mheshimiwa James Mkutu aso ikaransete Bogusero konye nigatie na iyo mchando mete mono iyo korali no nasa matuko ali matangani miye mere meje ndo chokora Bogusero asikide kenyewe kwa mwana mura ya serikali Vuna James Ogutu a master plan for development Bogusero, and in that my master plan the agenda is agenda number 1 priority number 1 is economic empowerment Bogusero. The greatest question is how. I want to empower. Lakini the greatest question is how. That's the answer here. Bogusero tariki the county government unanapewa, especially the youths. I will ensure kuna government yao soka. Ne soka with some force. Chiba ama bagari ya kuchukutira. I will ensure unawa vijana vijana wagina baraka abantu wale wagwata experience. Mbajoi the county government bakore chirasi. Number 2, we want to ensure that we train vijana in the areas of their choice. Mondala itako train une carpenter, liata itako train una machinery, liata itako train plumbing. We train them so that una wasoka in 1 year they join job market and good luck. Togate training facility Taranga. Togate training facility Nyamondo. Togate national training facility Nyaure. Tobairo bago train bago soka banza bakora chigasi. Last, as say economic empowerment. I'll make sure in my office here ward to make free Wi-Fi so that every jana we are browse, we are chigasi in the county government, we are chigasi in the PPP. 3 P's meaning public private partnership. Wa browse bank, hotel, leading places. They apply. That is what I want to do to correct economic empowerment. Number 2. Does it mean as one our side what the chief simi chia smartphone ever enable or browse such that they need a Wi-Fi center? Thank you, very good question. Abasaba
mbabwate smartphone chire very nice na iPad of very high caliber, but a problem bundles ekrona rete Wi-Fi in the office, they'll come and browse for free. That is what I mean. Bundles na chire problem aso browse. I think I've made myself clear. Enambende is creation of jobs and innovation. County government. We want to create jobs in the world in relationship na county government. For example, I don't find it clear. 8 to 10 million will wish to correct labor-based. Chibasa chiamaram, chibasa chia transport to always. Chirichia tigara to achikora labor-based, just the way kazi kwa vijana inaendelea. Kera wapi meru wako rada mambia chiwocha, you are paid. That is creating jobs in the world because ye para na watu kama mtu 200 one day yani se para ya ukubaka na 40,000 each. You have empowered the community. Nkinta kitokora no go devolve resources from the county directly to the community. Is repair of roads. County government. Construction of ECD classes. We want contracted Mosocho to amwetenda umoke materials locally na endo ile vijana hivyo chibesa chiacha by enjoy the community. That is job creation. Neti nyingi tire but wale mwangeda ekaya mo mentioning the third one boda mbogwate shades lakini nitake mbogwate tents ko whatever tents. But in total, we talk about something. Toba golere birogo, toba goligene public address, so that wale tachivesa asekwende yabo. Because ita kiteko ganda eyo moiso with the time na bongo chokwa ni chichinde. Infrastructural development. Infrastructural development means developing ebintu bibigo konye community across twice. Ibiba mention area amache I'm saying total kitole amache. I think don't get like I said kwa one. Okay. Infrastructural development ya kangoja kwa ngaliba ni kwa negoro ya maji, kwa negoro ya stima, kwa negoro ya electricity, kwa negoro ya education, kwa negoro ya health, na ndio kwa negoro ya market sasa kwa rustivesa. Otherwise priority ya economic empowerment and creation of jobs in the world. Mheshimiwa Buga kurasa karanze tenga yi mocha kwa imono na bien sujiro metemono Bogusero tarato tebya yuando de kuikerania sikideka yiwe Antagete gochakera mahali para because in a provision yani Pientegetana I will make sure na mrawaito wa boda mbogwa tenjere okar movement through boda sector banyara wikia banginanga wiya erinde to make sure na bangina kubale ngebiasara baikire nkabya na yonsi ko we will make sure na kotoko kabangina bakoruguru biasara byabo mbatuke babeke street rights asaba kunyara okore biasara byabo na mpaka saa 2 saa 3 batuwa tibundo kuwa bonus and by that netakire to make sure security yabangina ikere bakore kone chinya ni cyabo bakore kone chinyanya nakibago ikanga obago ikanga banyora abana babaganyere tengera baure siringi 50 kiri babone chinyanya iyo nintagite goteba nga through ebinte bibere bitatu nega neri mwayo na rura sense mujipara nega neri to make sure naba muraba itu nabasai nabangina nakitoko barosirinkire ngo nyari mirimo wakora tuatebere ngango barikatori. The fact remains na county teko imoki Bogusero West. Ayono mwamusie na bego nyanga no egoma bagusina ta tosinane na ta. Aita kwende mboni ka Bogusero once. Iyo nitagete goteba nga if given a chance. Ntori yinjire yokoros projects. Abana bamura barende bagenda batuge bicucu. Abamura bagenda barosi project yo waka matofari. Erinde babebo gukora self employment. Bakwe manage boka
ende banyare konyora jisiringi ibere isatu banyare kowira abana esukuru. Sector ya bodaboda nitagete konyeri organize in a very special way, asengenge through them yagere noino bokebago bwa siri rero omonto ogotara free otawobwete ng'a kebago nkere motware egento kende tagete gokwanera ng'aki togochi mind the minority esengenge ase ward ya Bogusero ntobwate minority ntobwate abagere ntobwate abaruya twabunyombera abasibate bandu bakaba achikabera ching'ao. So we need to mind them tumanye ng'abantu abaiga twareterega ng'aki bagokonywa ng'aki omogero okaragengeri ng'aki omogero okarongo magokonywa erinde nabo bafeel ng'a they are supposed gokonywa kurwa ase Kisii County. Igo ncheo nabuga I will handle this case equally. Egento kende education ebintu ebi natobikora onyanturahira abana baite school. For the case of myself, nkagenda school ngasoma, I managed to go to score a B brain of 61 points. Lakini tinyore timonto go suppose ngende school. Ngakito nko improve that sector of education. To make sure nga one so mwana ida to achira mundu Bogusero. Through the office ya MCA. To konyo mwana oyagende school. Through mwana oyagende school ga kurikumami. Nera at least ngo rusiara abantu babiri batoto in a community. Rinda bebo kubakonya because to amoro was very stable. Again to kende. How much? I think is the main factor. No yuna karasa na maji ngende tagunyo. Ada isiari ko bangatari amaji aganga bone omoyo notine. You we need to hakikisha abantu baito banyora maji. Nande nitagete kwera sobote bana. Ntogoje ko depend kinso bachoka. Nyasao korwancha amaji arure kigate bakari musocha. Igo ni make sure nga jiskuru jirikira to giro idine Bogusero. Ntomusa amaji yeke skuru nechinyagitari truga umo ibulyo byoro overside the road abako musama general ikimwaye no ndaru serio togenda datwi. Finally ontagete ukwanira mwana estima baki abantu baitu mbari bamenyete ni bibeya bakaritu kuri rero nabontagete go sabanganya sawo tokonya nande ni manyite ngango ngonya ndego mu MCA next ntobwatera na through national government no mu MP ora tokore ni present tuhakikishe nga twakonyera abantu baito barwe bibeyeime na baro bafeeling amba wenda ko basobora nitagete gukora basobora bana God willing monganjese tubwatrane tokonye Bogusero from one step to another. Mheshimiwa Gomenda chi sekonde 30 tubeke ngobia whatever no chobeke street lights estimate naiga wacha street lights actually street lights unaona kiwende kutoka ni junctions ama tabekani ai soko nyora bangira baikarasi bari babiri batatu you manage kubeke taya sayo abangira bari baikarasi taya batatu mabyo gonya babere bane itukolinde babere 10 that means we create employment within abangira bari barenge in that locality igo chitaya to make sure nga chabekiro ontagete wote afote kesi unabona senkurwa ntubwate etundu bali alibo tutu ngo etanda ali esunte na nyora bangira bamurugete na gatoshi another junction ntotaite to hakikisha unabona for the case of Nyamatuta is a praise wende utware tae kumurga kabisa na litora nyare ko bae ko improve asari investors batch baga cha asari anyare ko kugare. Finally, ntobwate for the case of Nyansaran also needs a tae kumurikagari. Thank you. Ntogane iri tae kumurikari. Erinde nebo. Thank you. Ene pabantu baito babe ko kole byasa no mpaka saa 2 saa 3 banyore inchire yo konyora kireza because you mind we as MCAs no ito ko bugi burayo. Abande to chibo ba ko bori because e demand yechireza abego because yemeremeta hiyo. Thank you. Mheshimiwa Richard Atanga watabanga ekarokwa yote chukule nyaketana beko bakwese mutando manene kwa nyoreke igo oringi chipara bono chia mesire ngaki na yoro chumutando manenore kabo igo gotumonye bono tiga kina chicho gotatenga video tota akoreke ngire die biote to kora sendune yakabe ndiye msano moralia ndikite goteba kabisa ebintu kibwena to korekana Bogusero kyara na bere no bisinkiringa Bogusero nene sana
ige wekuru kugento egekene iga nigie erosi Vuna yarenge kare twagwata abakansara babiri entonyora aba MC babiri onye kunyarikana kyagara na asugumire egende kekere office ya IBC mbegete se yana nchomo nyene lakini ntogane tieto chikubwatana no mwayo kyora cyangwa era toranga ewodi yena cyane gusento nyara gukora ebintu buna chiwodi kindi kinga kigokora abye de goteba njikuno uri nkarasete ebintu ne binge na akorere asokora lakini njikuminyo kekyagerera nene nyora ngatinda gukora bya munabona umugwekano yande de goteba mangana ya nyagitari mangana ya nyagitari ekarongo so nyagitari nyagitari kintu cyarenge ibere cyabone toko bisato lakini ubora buribo arobo kariya matiye ko bugakora pi so igekarongo so ronka nyoro likirenero lakini jarengo igo ya musocho marketing kanyanyora kele botu gerele botri na akore bintu kete mbyo kumisa na bekire maternity week na bekire la technician na renovate ye la pwenyene na bekire taye nyene wo kaigoro na bekire bintu maria ya what 1 million na bekari equipments asenya bitari elime na alikire na rusi y'umuntu yore ko kokorera biasara ime igana areto umuntu kurwa ase national government igasama ngana yobonya bitari nigate tote abanga esenya bitari amatyo ko nango kwana iga ayaga ko kwa maene abantu bari nsari mbaro cyane mantegerete nyinko bangana mochi more enya bitari amatyo ko boni iga yaeje ya kyuba kachirani bakomuro so irororo igendo byo kagetikarete ikigusabanya abagusero ba mintonye dribancha bamente so that tobeke equipment sime egera tonyara kubeka staffs tonyi golegendere lakini ya mosocho tuanyirigiri chibese na World Bank in fact bwangu gango chakere swe uchise grade ya kane ekyare cyarenge beri cyokariana na mosocho tendering ya koriwe lakini bono ne contract taraba 100 to side egere chake gaswango iga egasiringo chakere nonyine bintu byenya bitari ndaganga chi evidence nchiro ronda abeko nyende kunyarekana munangirete bintu robya 1 million na antegete korigereria asama ngana yo balance ebintu gose equitable distribution kerense amogete na korere nebana mangana y'employment yasiba y'abakana abikire nima itaraga na arikire angababere matia kwa na arikire in fact latest yo nari gete no mwalimu ECD kurwaria kurwongicha so and tuma kurigeria se mangana y'igras as far as okwa gati glass for concern na rosi glass bitato ekrasi yatemonya matuta ekrasi kende St Patrick ekrasi kende no ngicha igeka ngote makurigeria samangana ayeji semi igana atembere ko yaminyo kya konde to kwa ne basari basari ya rukabelyo kasikisi county government 2017 2018 2019 koruto so 2019 2020 corona gatekoba chibeze chinchira to chiro kurwa buntu atemete kubwatia bari tware ko chaka kubwati bakachisegi cyabete kisi county government yasibalia ba tegerete chinga kichu ege tware kubwatia kamo kyabo na biebyo lakini chitu konyara kana Bogusero ba minto igate to ko tabiye seke ne Kenya sawo gyo to begita sensei onye wodi kerorore ruete basari ase county ni makatatu na bomo kundi asele mongo ya nkyo tabere tekata lakini no bana banya saina mkabergiyo onde to bone gega amangana yo boremi amone biashara chichiro chetu chonsipi na tembere buchikorere gende taboti yake nyine karo yo minto umusiko ogutu atebanga buda igore te rakangaria kene ngya ngokorekana na bana tebetari ubumaine ekebanda na bekyo kita nchoro chiwoka bono yenye chiasora lakini na bashop tekero na tebunye ya moja tabole tukutuko chikontrola chikaya sometimes abantu bamintu abakubutura chitaye chitwa fight tuta and name ekera chita no mogosoka aturu kubwaterana na nature of national government ekera na de kubwaterana no paka World Bank in moso ka boninga moso chiso de change the word and I want to say for free moso chenyene na nyerosiri township ekarongo soa township cyarenge bo kisi county government cyarenge kominemo lakini through the struggles untu wa increasing Nyamarambe Marani Masimba neyende ya kane Bogusero now as we talk we are improved from where we were to where we are
So I don't know how much more, because I'm an incumbent. There are so many things I've done that I wanted to explain to our people, but because of time limit, thank you, Brian. All right, Mheshimiwa, shida kacha unikeni chereka na muko maintain kemo. Kuruenchira kwa era sando jengi Mheshimiwa ga si ukorete. Mbengi andi to te banga kasi to para iganya chakete 1963 urete yonya ko yekora no nyeni njiboniga ekera muna for example bakwane ndio ya machenge county ya Nyarere baka ikire sa bana mu state county burati mi nyata nje county na Nyarere ta ikire sa bana bada to ko baka kuchinga, because me in the office of the county in collaboration with national government nje to ikire lakini monte to te banga for example ile factory to igoire factory ya matoke factory ya avocado ebinte bitu igoire aria already to ta bantu baita matoke to ba feti nechi avocado in the near future iye ko garango basabaso wancho ya Bogusero ndiringa to gana to fight now to ni the buying centers abantu baitu bwango iga bachaka konia ko ile binte bya borro biru ese factory chitoro era abantu baitu ko fatindex ya rengi guru ichensa iko tingo kora byonsi lakini abantu no bare ground mokola check up ebintu biri mu rochoro bya koleka during my resume strictly speaking iko ne byana onyo muntu ga gusyoka abantu bamintu morali obataba nginte kena roro sati ka kya suba ngo ndakiri gochonya bya mono sana. Alright, asante sana. Wakati nakuja kwako Mheshimiwa Muma, unapoangalia katika wadi ya Bogusero tatizo kuu liko wapi? Ambalo unapangia kwenda kusuluhisha iwapo watakupatia nafasi kama MCA wao, na vile vile kwa dakika 4 baada ya kutueleza hilo tatizo kuu, tupe agenda zako zingine 2-3 chini ya muda wa dakika 4. Asante sana Brian. Poleni kwanza kwa sababu natumia lugha mbili, lakini hayo lugha ndio yatakuwa natumika kwa assembly. So kwanza kabisa nataka kusema hivi ya kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga wakati alikuwa anataka uongozi 2013 alikuwa manifesto yake ilikuwa infrastructure. Leo hii ile shida yenye kubwa sana Bogusero ni shida ya infrastructure, kwa sababu wakati infrastructure iko proper, then hizi zote zenye MCA wanaongea hatutakuwa tunayaongea. What do you mean by infrastructure? 1, we mean by roads. 2, we mean by good markets for our women and our young ladies. We mean the resource, that is the water resources. We mean that there's the electricity that we are talking about. Those are infrastructure. So what do I want to do? What do I want to change? Myself, I come from the minority group. 1, when you're a minority group, then you don't have favor for anybody, because you as a minority, you have no people to employ. You as a minority, you don't have that chance to come out to be biased in allocation of resources. So I want to just talk about my 5 agendas for the people of Bogusero. And number 1 is proper infrastructure. I'm talking about proper roads, I'm talking about proper markets, I'm talking about the dispensaries they're talking about. I've heard them talking about the Machiko dispensary, which has taken 10 years. 10 years. Even if you want to take every year, you put 1 brick, it won't take 10 years before you finish all those bricks. Now weke hiyo nini kwe sawa. So those are the things zenye mimi naona ya kwamba our MCAs wenye tuko nayo, it is just about corruption. Because how do you explain ya kwamba in 10 years time bado an infrastructural project like a dispensary which is supposed to help the people in a local area is still yet not complete? So myself, I'm coming in a corrupt free person, a person mwenye hana watu wenye wamemshika mkono nyuma wakati anaenda kwa county. So I'm coming there as clean as possible. My second agenda
is on modern agriculture. Tunajua ya kwamba Kisii kuna mvua. Kisii ndio mahali agricultural products zinaweza produciwa more than if you compare with the Eldoret or the let me say Eldoret, Kisii is the second one. So why are we doing so bad? When I was growing up, for example, ndizi ilikuwa inatolewa Matiego, ndizi ilikuwa inatolewa kila mahali. Sisi tukiwa wadogo, magari yenye yalikuwa yanatoka Nairobi kuja kuchukua ndizi ilikuwa mingi sana. Leo hii ukitembea Mosojo, hata unashangaa kwani hizo ndizi zilienda wapi? Unashangaa miwa ziko wapi? And our young men are talking about unemployment. So we are coming in, we are getting the people from the county, wawache kupea watu chai. The agricultural officers in the county government of Kisii, hao ndio wanakaribisha wageni kuwapea chai. Sisi tunataka kutoa nje, wakuje hapa kwa mashamba, wachukue the soil samples, waende wapime na wakuje watuambie which crops is best suitable for our land. I also want to talk about your question. Thank you very much. I also want to talk about the bursaries. I also have a wet circle and I also have labor exportation. But let me dwell on the bursaries and the ECD classes. What am I talking about when I say bursary? I am bringing in a system whereby a parent is not supposed to come from Nyanchogochi or Ruora to come to my office in Mosocho alikuje kujaza form, a simple form ya kujaza na kuweka ID yako na mtu na subchief ama chief akustampie. So me I'm bringing in a process whereby the bursary forms are dispersed from the offices in Mosocho and they go to the schools. Once they're in schools, the parents can come in. Because myself coming from the minority, I don't know who Kerubo is, I don't know who this person is. But hao wote wakishaleta hizo makaratasi and I've sent one of my boys or my girl aende kwa hizo shule achukue hizo bursary forms, wakileta kwa ofisi yangu, I won't be biased because I don't know ni nani na imetoka wapi. So I'm going to do it equitably and I'm going to do it kwa kazi ya haki. Asante. Alright, asante sana. Wakati mnasaidia kuzima hiyo the wireless. Thank you. Basi kono mwanchwa omo tegereria radio Vuna 102.0 FM na baigo omo ligereria Vuna TV. Bali ko tubati kwetera www.radiovuna.co.ke abambali bakorwa ndekero kyo MCS ward ya Bogusero na aigase emesa nigo tora monere masibi nature igakorwa ndekero kwetera sekia makia UDA ndoto mheshimiwa Michael Mekenya igakorwa ndekero kwetera sekia makia Progressive Party of Kenya PPOK Vincent Abuga igakorwa kwetera sekia makia ODM ndonere Cliff Moma kwetera sekia makia UPA Richard Atanga kwetera sekia makia Kenya